گشتم وان هوانا و خودنا ناسا قلبي بچاره بحزارا ربيان چیای کبرو واله تیو برچی در گوشت بین لنگا دمانه دنیا بدنگ بویه وکی هر جار کرولاله نما ایدی ما صبرو ده مهدانه آخ لدای دی سالم فرمانه آخ خواره چار هیلین جیهان کرچیار بویه ام تجار نمرم تمی وابویه پرده حقن الذؤاب يرفض بالطول وبالعرض، يعيش مع البشر مثل باقي الحيوانات يعيشون مع البشر. الأسباب وهي ليس بيصدق أي الإنسان أبدا وأبدا مهما كانت ظروفه وحاله وماله. إذا عاشت مع الإنسان آخر شيء يذبح ويأكل صاحبه، مثل الصديق للصديق وأعز الصاحب وأقرب الناس إليك يضحك فيك ويجرحك بخنجر ليس له أي دواء مئات وألوف عليك. شو بيكون الموقف؟ الصدق ولا ما تصدق ولا تعطي الحق للذئاب. يا رعاكم الله بفي ولات، وشكرا لكم جميعا. باي فولت.
گشتم وان هوانا و خودنا ناسا قلمي بچاره بحزارا ربيان چیای کبر و واله تیو برچی در گوش دبین لنگا دمانه دنیا بدنگ بویه وکی هر جار کرولاله